Lilokhu lilalele njalo libukele umsakazo weZimbabwe Broadcasting Corporation ZBC Radio 2 izikhathi zethu nanziyana zigijimela ku-4 o'clock wantambama. Indaba zifundwa nguSithokozile Mpala. Umongameli omusha wakuleli uEmmerson Tambutso Mnangagwa namhlanje ugcotshwe ubukhosi bokuba ngumongameli waseZimbabwe enkundleni yeNational Sports Stadium esigodlweni saseHarare. Ekhuluma ubaba uEmmerson Mnangagwa ukhuthaze amaZimbabweni onke ukuthi babambane njalo basebenze ndawonye njalo bathandane ukuze ilizwe liqhubekele phambili. Owake waba ngumongameli wakuleli uRobert Mugabe kukhanya wehlulekile ukuthi ayefika enkundleni yeNational Sports Stadium namhlanje. Isikhulumeli sika Robert Mugabe sithe sona kumzwise ubuhlungu uRobert kanye lonkosikazi wakhe uGrace ukubana bona bakhutshiwe kwafakwa umongameli omutsha. Ugcizelele njalo usikhulumeli Robert Mugabe wathi uRobert Mugabe uzwa ubuhlungu njalo ufela ngaphakathi njengentambo yekhandlela. Waba ngumphathintambo wokukhutshwa kwembiko njalo waba ngumphathintambo wezemfundo yaphezulu uSikhwicamfundo uJonathan Moyo lo omude esiya phezulu angathi ngamahule ebhula umphafa kukhanya laye wehlulekile ukubana ayefika enkundleni yeNational Sports Stadium. Omkhulu webandla eliphikisayo uMorgan Tsvangirai kanye lomkhulu welinye ibandla uJoyce Mujuru kukhanya bona bafikile enkundleni yeNational Sports Stadium bamenza amhlophe yena umongameli wethu omutsha. Sike sikhangeleke ezemidlalo kanye lalezi ezokugida ezezigince. Kubikwa uzodwa wabantu lowu ophuma eMzansi yase-Afrika ohamba engagqokanga ibhrugwe langaphansi leli esingalibiza sisithi isigoqelazibunu kukhanya ufuna njalo ukuvakatshela kwele Zimbabwe emalangeni azayo. Njalo kwezemidlalo iqembu Chelsea libhuqe iqembu leManchester United ku-English Premier League nge-1-0. Kukhanya kukhona okunye okusanda kungena sihlobo zami ezithandekayo. Kubikwa omkhulu wamasotsha uGeneral Constantino Chiwenga esingamuthi yena ngumkhulu Bey othandwa ngamantombazana kulezi insuku ngoba phela ebise inkululeko. Kubikwa uthanda ukuthi athi amhlophe kuEmmerson Mnangagwa umongameli lo omutsha. Ukuziphetha ke lezi ndaba abalaleli lababukela abathandekayo nanzi obekuqhakathekile kuzo. Owake waba ngumongameli wakuleli uRobert Mugabe kukhanya wehlulekile ukubana afike enkundleni yeNational Sports Stadium njalo umongameli omutsha wakuleli uEmmerson Tambutso Mnangagwa ukhuthaze abantu baseZimbabwe ukuba basebenze ndawonye. Ngalolu daba oluchaza kangaka ababukeli labalaleli abathandekayo sisiphetha ke lapha lezi ndaba.